bilo. Dobio sam packe, dobio sam po prstima što pominjem zemljotres u Hrvatskoj i što pokazujem solidarnost sa tim ljudima tamo. Kaže mi brat Srbin sa Kosova, ko će drugi, ako ne plaćeni Srbin. Kaže, Milane, uvlačiš se sve više i više Hrvatima pod kožu. Dok tvoj slušalac Hrvat svu krivicu baca na Miloševića i ne spominje Tuđmanov govor, gde insistira, ako Špegilja i vlade, da Srbe treba tako udariti da ih ostane na 2 do 3%, a to asimilirati. Nigde to Milošević nije zahtevao, niti im ja to želim, naprotiv. I dodaje, kaže, a mi Srbi sa Kosova sam ti trn u oku. Uman si čovjek, ali za tebe važi odakle ti je žena, odakle su i tvoji, razmisli. Moja žena je iz Ljubovije, ako ti to nešto znači. Moja sadašnja žena. I to dugi niz godina, nije mi ona žena od juče. I ona je iz Ljubovije. Bilo je raznih žena u mom životu. Što se tiče ovoga, vidi, ja možda se Hrvatima uvlačim pod kožu, ali nemam nikakve koristi od toga. Ja to ne radim ni zbog kakve vajde, ni zbog čega. Jednostavno, ljudima se desila nesreća. I to je to. Nemam nikakve, ja nikad neću više voljeti Hrvatsku nego Srbiju, niti Hrvate više voljeti nego Srbe. Ali vidi, moja psihologija je drugačija. Ja nisam plaćen Srbin. Ja sam Srbin zato što to jesam. A danas, kao odrastao čovjek, nešto sam rođen kao Srbin, nego i po svom izboru. I Srbin sam onda kad samo gubim pare na tome. Vi ste Srbi jer dobijate pare na tome. To je ogromna razlika. Ja ovaj posao koji radim mogu da radim iz Rumunije, iz Amerike, bilo gde mogu raditi ovaj posao. Ja sam ovde, ja nemam pasoš, zato što volim ovu zemlju. Ja ne prelazim s jedne strane granice na drugu da primim neki dodatak. To je to. Mislim, da me ne razumeš pogrešno. A to da su uvlačni Hrvati, ne. Ja ne mislim ni da su Hrvati kulturno superiorni nad srpskim narodom, što oni do duše misle. Ne mislim ni da postoji neki poseban hrvatski jezik, niti poseban neki sad ovakav ili onakav jezik, sve to je jedan isti jezik koji mi govorimo. Ja uopšte nemam taj problem sa Hrvatima. Uopšte nemam taj problem sa Hrvatima. Nisam Hrvat, ne postajem Hrvat. Zbog toga što mi je žao ljudi tamo. Da li su ti ljudi čini neke zločine prema Srbima? Možda jesu, možda nisu. Otkud ja to znam? Morao bih da gledam jednog po jednog u Petrini, kakav je, šta je radio. To su gluposti. Hajmo šta ima novo u svetu koji nas nesrećno okružuje. Neša kaže, onaj prizrenelija što se javio sinoć u pravu. Metohijani ne mirišu Kosovce, a pogotovo Prizrenci, jer ja imam kolege iz Metohije i sa Kosova. Stari naziv je Kosovac, a ne Kosovar. Pogrdan naziv za Kosovca je Dživdžan, zato što su im preci jeli vrapce za Božić. Eto, ja sam Gedža Gegu, ali zato nisam Valjevska podvala. Pozdrav tebi. Pozdrav. Tako je to. Takamacu, zdravo.